Professor A.P. Pandey ki matak thisinrab sem ki ba inquiry committee thajaningai oidabana maram oiduna committee asi Manipur University committee ne yaba ngamloi hana muta gi maikei ki thamlakli Manipur University ki oja amadi mahiroi kaya fajin ki bi mayok tanga si DMR CC amadi TG Higher Secondary School ki mahiroi singna khongjang lakpadagi police ka chawna mukna bathokre Manipur University ki issue the general strike ban tawagi mahutta wari sanar ga solution puro na ba hona se hana Chief Minister Dongthong Biren na fongdokre Manipur da su World Pharmacist Day pangthokre state as the pharmacy college am lehan na ba hona bada Manipur State Pharmacy Council na mapungoi ba thongdang lobiu haina Health Minister na fongdokre Amasung World Champion Weightlifter Mirabai Chanuda President Ramnath Kovind Lebagosige Sports ki khwaidagi wangba award Rajiv Gandhi Khel Ratna Kushina Grey Ma'am Krumjari adom ni yengber bizam pack news ne hause pungja se pawgi maroi paw sing miam de pijari Professor A.P. Pandey ki matakta thisinrab sem ki ba inquiry committee thajaningai oidabana maram oiraga community asigi university community ne yab ngamlaroi haina muta gi maikei gi thamlakli Miyoi ani sab inquiry committee atu thajaningai oidre haba wafam ase ingasi muta gi fam ki ba mifam amada yanaduna makata na committee atu da mateng pidana naba waref lawki ba galona Commission of Inquiry Act 1952 gi makada anob committee ama sembiu haba demand sing tauri ngasi Imphal West ki mafam amada Pack News ka akhanana unaba mada mutagi Vice President Professor R.K. Gambhir na hai Housing Labor Inquiry Committee asida yauri bimioi animak BJP ka nakna bimioi ngaktani hanan lawtu naraga tharak pani hai basi sound chingnaba leire haba wafam phongdoraki magna makha taraduna haukiba September kun gi ahing nongyai da Manipur University da security force singna mahiroi sing amadi oja sing da phuba chaiba kya tawduna mipa mipun tawringai cherakta solondun lariba A block ta gi narol da document amadi file kya longthokya haba gi pau leire haba wafam su thamlaki Maramaduna Housing Labor Inquiry Committee as a Tazaninga Sugoi Oidre Karigumba Housing Manipur University the Tangdu Laita Adribasi Gimatang da Lengang na wari sasi habatara pasu Fajin Kriba Mairo Singh Amade Oza Singh condition amata Yaudana Tadorok Triba wari sabak ngamloi hanasu Magna Makataraki Inquiry Committee ki chairman and members of pressure to ventare Kudumun had Eke Chaudhuri and Haiba Queen Tajaba Mapandagi retired BCC BJP ki haven't been Samagi Samnava Miam over. He is connected with GC Husu, MSRD, GC Husu High, but then University Community Pamjada than a quick independent or in a ticket you have more low in Samnava me. Satiba network ama ringama Mokogi Mount Levame to Moy Haji inquiry in who knew the license, no del officers is Mokogi was a Samkishona Laga. Mana oirage Manipur history da asugam oja bu jel thamba haibaji magan suleli dabida smain to basi mukhi sunam sajani yamna chati ba history da kaw ngamoi da thaba mani bhaga solution to godom te phagi hagdi university leibo oja ba 187 si pulap bhabibo maji akoi makhata ni yokjaba ngamoi kaino no man sunam sasan to do aseng badu oi do ba tang kun gi nungdang du da sat mayam phu dong to lei da asomna kan da A block ta chang file mayam ho len tai ba kwari chathari ngai si sil to lei ba ka ji tu ga ga file mayam ho nge hai file mayam ho le du ga loi moi na modify to loi loi matung da ti inquiry committee members sing da verify to view hai ado ko legal advice hai adu di kamaina verification hai ba wasi kaino masana le jo po tu da verify to ba ke da ka no hai adum ni ri le Nakalamramda Manipur Police na Manipur University ki oza madi mahiro kya phajin ke ba made mahiro kya fu chai ki ba mayokta ngasi CC Higher Secondary School amadi TG Higher Secondary School ki yamna mahiro singna khongjang sangsilakpa ki police ka chauna mukna bathokre ngasi masing yamla CC Higher Secondary School ki mahiro singna school si ki get mamang the human chain semdura Manipur University ki thongdokpu yaning da phongdok na ba hoda ba Imphal East ki police singna get thatun thamki
mafam aduda kuina muknaraba matung mahiroisingna school campus manungdagi masing yamlaba nung kaya thomdoraki police ki maikaidagi su mahiroising tamna tear gas rubber bullet kaya kap kibagi matakta mahiroising tamna nung fawba handuna thaki tanja aduda TG Higher Secondary School ki mahiroisingna school gate mamang masing yamlaba mahiroising thoraktuna MU ge wathok adugi mayokta human chain semna ba honerake adu Imphal West ki masing yamlo police personnel sing lakton mahiro singi khongjang aduda apan mapi badagi chaw namuk nakhi ngasi ki thodok asida mahiro kya sokpagi sokpana maram oiduna Jenims Hospital amadi Raj Medicity na chingba ana laing sangkya da pukhatuna laikat nakhi permission yaudana dum force kya am season akanda satra amadi oja singbu phabi khiwa aduma fabi ki basad sing do gasi fawa thadok pirakta adunga sing asi maksu thadok piyo haina Higher Secondary mairo sing na changjabane Higher Secondary mairo sing na khongjang achawbu changjlakani aduga loisan binabusu honabiyo aduga pali balenga ase akhoi oina thabak tawge na tholakhiba ngakte ne aduna praja amadi satra singi wakhalon sida iroinara kanda thabak thong sing tawbiyo Police ne fajin ke Manipur University ki oza amdi mahiro sing thado university ase mausa ki punchi da hanjil lalu haina DM College of Arts ki mahiro sing na so wakat khongchat satkhrei DM College campus taki kangla tam na chat ki khongchat aduna Manipur High Court guest house ki mayuk na mapa york matamda police na makha ta na chalhan khide mafam aduda Imphal West Police ki ASP yauna masing yamlo police personnel sing na khongchat atu thingna na ba pendraba mahiro thingba matamda pendraba mahiro singna makha tana sanctioner naba honaba matamda police ki maike digi tear gas am dispo bomb na chingma kya su kap ki mahiro sing aduna mafam madagi handok kharga DM College gate mapa gi lambi thingjiduna matam khara gari chathok chasin tawan khide adu moinak police ki ahen ma khutpuna irang adu laksinduna makha tana thoning da thodok sing thok padagi thingba ngamki Musugi General Secretary Laisam Kennedy na Manipur University ki issue wasibu pre-plan tawduna political fight ohen na ba state amsung central government hotna bani haina maral sirakli wafam se Imphal gi mafam amada Paumi Singa unaba mada fongdoraki bani ma na makha taraduna athubu matamda central government na madi MHRD na waroisin purung na ba hotna gada bani haina su thamlakli isi minister na fongdokiba wafam da अखोगी लाइक याम तमनिंगदी लो कोर्ट चलो खोलो हाबगी वारोदुमा याम लाइबक थिबनी तसेंगना मसी पुनमक स्टेट गवर्नमेंट अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट ना सामना हाबदे एमएसआरडी ना मसी गुमा थोकनबा हाना नोने प्री प्लान तौबंगतनी सिदा पॉलिटिकल फाइट से अखोगी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ना हाना होबनी मसीदा पॉलिटिकल फाइट सिदा करी अखोने लीगल चतुइनो मसी पॉलिटिकल फाइट नि पॉलिटिकल फाइट ओरगदी स्टेट गवर्नमेंट अमदी एमएसआरडी ना अथु मतमदा मसी की सोल्यूशन अमा थिगा लुसिंगदबनी Musugi Finance Secretary Sorokhaibam Anis Nasu Mairu Singi Mama Mapa Madi Manipur ki miyamda achu mobile purakna na ba honamina shihanasu appeal tawrakli Professor Pandey Kandabia de Haiduna Central Government Amadi State Government na loktunaraga ahing nangai da satra singi hostel da rate chathaba aso open kya nang hanba aku takbi tambri bo ja singbu fajinduna criminal amagum thamba University asibu war zone onthokpa asi lenga ke to fodraba lecture amane asigi lecture asigi mayokta mayam punna amatoine lepminaraga iho khongjang changchiminare saibje ai tham Maikayamda Manipur University ki issue da general strike ban tawagi mahuta wari sanaraga solution purakna ba khona shihana Chief Minister Nongthom Birena fongdorakli ngasi Bishnapur district ki utlaw dalaiba Pandit Dindayal Upadhyaya Institute of Agricultural Sciences ki building complex inauguration tawbugi thorum the Chief Minister makhatana hai status da irang tawrug status ge fatab mami mapan yamna chawna tai machine maram oiraga lamdamasigi tourist yauna investor amatana status da lakning de issue khudima ke solution ma laigani adubo wari sanadana pau doknaba yaudana solution purak ngamloi Manipur University ki matang the state government na khud pangthin thingjin ba yadab lay Manipur University as a central university pro VC hap taba central government lorak pane Manipur
प्रजान पामदे हाइबदगी VC ओनम प्रोफेसर AP पांडे सुती चलुरे मसिगी मथक सस्पेंड फाव तौखरे प्रो VC हाबतुना मतम खर तौहलगा परमानेंट VC हाबतुना मणिपुर यूनिवर्सिटी मतम चुपगी ओइना शांति लेबे एकेडमिक एटमॉस्फेयर पूरक पामी हाइब वफम थमलखी नाकल मोरमदा माना मखाताना फोंदोखिबदा मणिपुर से हिरम खुदिमक्ता सेंटर डिपेंड तौदुना हिंगली मसिना मेनलैंड इंडिया नसो उसितनबगी मरम ओइरी स्टेट असिदा पालिबे लेंगा कसनंगासी फावद मणिपुर प्रजा सिंगी हिरम खुदिमक्ता याइफननब थबक थौरम क्या लेप लेतना पाइखतली मखातानसु पाइखतखिगने प्रजा सिंगनसु मिपान तांगदना हिंगननबा होनबा याब होनबियो लेंगा की माइके देगेसु अंगम सपोर्ट मफुंग फाना तौजगे ngasi स्टेट असकी असुगम एग्रीकल्चरल साइंसेस की इंस्टीट्यूट अमा लैबा से यामना चौथोक चनिंगाई नि हाइबो वाफम फोंदोकी हुजिकी यूनिवर्सिटी की जनरल स्ट्राइक अदुदा कौरिबा हुजिकसु मतम लैदि रमाय तौरगा सोल्यूशन लैगदगे हाइबदो वारी सानरगा लोइसनसि वारी सानरोय अखोइना तौरिंगे अदुम याव हाइबा तौनुगुमसि पांदे 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 सखरे सस्पेंड तौखरे दमा सस्पेंड तौरगासु अतै जोमु खंगदे अखोइ यारोयना हाइरगदि पामिसि करि नोइस अखोइदसु कंफ्यूज लैरे बन हे कौबगा अखोइगी सत्तबि ऑफिस कादबि स्कूल हांगदबि तौबिसि मतोक्सि बन कौरिदो हाना मरम चाब्रा चादब्रा अखोइ नैनस लैबाकी ओइबा लैबा काइगदबा लैबाकी जातिगी ओइबा जाति मांगदबा दुगुम्बा ओइरगदि बन ओइरगेरा अमा ओइगेरा अखोइ मांग थारगा तौसे नतबा मोइ अमनिगी फम्मुनबगी मोइ खरगी इंटरेस्ट तौबगी बन गुम्बदे अखोइ सपोर्ट तौबो अमनिना सुम स्वाइदगी फोन द बन कौरे कौरे हरगा अखोइना थोक्त्रगदि अखोइगे सोसाइटी से हाना गुमना अखोइ अदुम सोथरगा लैरने मरमदि बन मांगलिबा मयाम बन मांगिसे छात्र महिरोइ सिंह इकोनॉमिक एक्टिविटीज अदगी अमना आई गार्जियन सिंह द अखोइगिसु मिकअप थोकबा मतम यौरे मरम चाइ खंगदे चादे खंगदना आइगी ममन यांग्रबा इसा सिंगदो तोरकता सिनबसे मसिमगा अखोइ थिंगना अखोइ मास कैंपेन अमा फिल तौजरिबा मरम चाबा लैबाकी ओबे इशुददि अखोइना मांगथास कैदबो इसा थोनदोइनो कैदबो स्कूल यूनिफॉर्म सेटबा थोनदोइनो मोइ लाइरिक तम्मिब्रा तमदब्रा खंगदबा मोइ मंगा तरा ला ला गा होइरा होइरा अखोइना यावहनगदोसि मरम करिगिनो इलनगदोसि मरम हौखिबा सेप्टेम्बर 19 की लोनाबा हिंदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वॉइस हॉस्टल चथकिबा तमथीरबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की पुवारी अमुक्त थोकिद्रब याम एग्रेसिव ओइबा मिलिटरी एक्शन अदुबो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मणिपुर यूनिवर्सिटी अमदे नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन निशोन थादोरप चेरोल सिंगदा यानिंदबा फोंदोकनरकली लोनना नुमिनद फाजिन के ओजा सिंह अमदि माहिरो सिंह कंडीशन अमत याउदना तुबु मतमदा थादोरक्तरबदि अकन्म खोंजंग संगशिलगनि हानसु शेरोल सिंह असिदा चेक्सिनवा थमलकली मणिपुर यूनिवर्सिटी के हौजिक ओरिबा चरांग नबसिन मरम ओरगा चाहिएसगी Taranipan Suba Manipur Integrity and Solidarity Day Observation Yaitok Lehana Organizing Committee Wadiba Apun Manipur Kanba Imaluf Amkil Amade National Identity Protection Council Nipkona Kangalakli Wafam Singasi Nipkogi Office Tabang Tokiba Press Meet up and Nipkogi President Oinam Prem Jitna Fongdor Kibane साउनंगंबदगी खमोइसे ओ तोनग्रेदा कोइ फोइसे मिनाय ओइरुबगी नेबा लोइचनखिबा लैबाक अमदा लैबा लोइमी अमना फंगफम थोप दंदी दुनि को खोइना फंगिसे हाइदना इमासु ओ खोंना कपि हाइबा दुमाय कैसु कानबा फंगिदे फो मोइना फाग्रिबा कोइ छात्रजिं ओजाजिं लोइनबा CSOC not only Ladiba Karasitanati Baniko Inkil Karasitanati Loina Manipur Ladiba CSO Satriki Sangsta Mama Pulaga Garmena River not to aim with the Ladiba situation as if Pate Masi Patabanina Masiki Matata Koyana Laubo Komba Masi settled the Washiti Quiki Prazamo because he hug Nakalamuramda Chief Minister N. Biren Landamas later CSO Singh as a one-sided oi high kibadu yanin the Fondokton and Nipkogi Vice President KS Manihana one-sided oibasi Langang Oibra Natraga CSO na Oibra Habidumiamna Kangnaraga Levo Wafamne Asuk Mahiramda comment of Wimota Housing University the Oiri Batangu Laita the Basi Warushin Puruk number Honabana Chief Minister Giana Lemba Kongtang Oigan Hanasu Fondoraki. CSOC not only Ladiba Karasitanati Baniko Inkil Karasitanati Loina Manipur Ladiba CSO Satriki Sangsta Mama Pulaga
government tawriba natrasu emu da leiriba situation asi phatte masi phatabane na masi gi mathakta khoi na lawba khongba masi settle to wasidi khoi gi praja mo bi sigi hak ne ba sina thaira ga na mana mayam gi asum bizar puthona lawriba mayam si da one sided oi har ga di one sided oi bisi honorable cm la natraga khoi gi leiriba cso mayam sira hai bisi praja mayam na dum ai di judgment to honingi Manipur University ki wathok astig matang da mahiroi luf tarukna kauri pung nifunipan ki general strike ase Manipur ki tongan be luf amkil nupi samaj singmi tami apun ban nupi luf amade thangui ban United Club na mapung fana sagat kani fongdorakli ngasi nungtil Manipur Press Club ta pangthoki tongan ba mifam singda general strike sagat pagi wafam sing ase lauthok narakhi bane loinana Manipur miyamnasu tangai fadana tungi mirol gi damak khalaga khongjang ase saugat pinana ba appeal su tawna rakhi ICRD amsung Manipur government ge yanagri agreement do yanagri agreement gi makha tarak pada amuk pandena mahaki jugindro haiba pot ase thajilak padagi hoji wathuk oiraiba phim masida koi thaminati club na yengru lebang ngamak taba pung nifunipan gi akoi gi join student union na kauriba banasi akoi sabsana thaminati club na akoi sot kani Manipur da justice for ke haiba taragadi aso wasang ching mabuk seng batai aduga loina na chief minister gi mathau masak khangna tawba amadi police commando sing sinama masa gi mathau chap chana tawrakanda MU gi wathok se phajana loisan baga loina na Manipur da shanti porakpa justice porakpa sini akhoi na pami ba aduga loina na isa sing na kauri ba bal ase akhoi gi damakta di isa sing gi punsi mangba yadabani na asigumba bansi da mama akhoi na full sub Manipur University ki wathok asig matang da mahiroi luf taruna kauri bupung nifunipan ki general strike ase khwairaman nupi kaithel sinpham amad saktam kanman lufna mapung fana sagat kani haina lup asigi cherol amadasu khangalakli Manipur University ki wathok asig marilena na mahiroi luf tarukna kauri bupung nifunipan ki general strike asida diet ki housing chathari examination thari ba trainee oza sing ge wene di kom thok pi haina oza sing ge maikai di apple tarukli ngasi nungtil Manipur Press Club ta pangthok ki ba pau gi mifam ma da housing examination thari ba oza amana fongdor ki ba da housing changchile ba Manipur University ki khongjang ase examination thari ba trainee oza sing na so mapung fana saugale adumapu news na lobo examination ase India pumba gi ngasi de ge hauba oibana nauna pangthok ki khudong sab lai tabana mar moidana loop taruna kauri ba banna se trainee sing oinadi kom thok piu haina appeal tawrakhi parikha sida training si pass ta hodragadi akoi 2019 ki march ki tarik 38 phawba gi manung da loisil hodragadi akoi oja sing gi service ta yamna chawba akaiba am leiba haibadi HRD na akoi gi hairiba matam sibaw manung da training si pass ta hodrab oja sing si service gi terminate tawgani haibagi aiba am leiba aduna ban tawbiriba akoi satra isilinaw singda oja singna exam lakpada khara komthok pina ba haijari September kunamadi kunmathoi gilona baing the fa ki oza abdi bahiroi sing thadok tribu fawba amadi Manipur University da Norman shi lak tribu fawba art science department gi second amadi fourth semester gi mahiroi sing examination thararoi haina department asigi mahiroi amadi scholar sing na chirol amada fongdorakli loina Manipur University campus manung amadi akoi bada leriba fourth sing athu matam da lauthok trabadi department asigi mahiroi sing like tamnaroi oza taruk suspend to yaning de professor Yugindrona Manipur University the Nomensi Purakle amadi class haunare hadibo wafam adu aranba amadi dictatorial oiba thawongne Professor Yugindrona BC gi fampuba asi department asigi mairo sing accept tawde amadi mairo lob tarukna kauri pungni funipan gi general strike asi saugat kani haina cherol asinama ka tarakli Kha Manipur College Kakshing da haukiba chahi kharagi mamang da gi semga sagalak liba tongan project ya da college si gi oja P Somarendran lupa lakh ya lana sisina krehana college si gi student union na maral sirakli ngasi Manipur Press Club ta pangthoki ba pau mifam amada Union Secretary General KSA Sobas Nahai College si oja P Somarendran college si gi sengwa sagat pa kaya da nodal officer or aran mawong sel kya lok thok pamade quality maintain tawdana sengwa sagat pa gi thabak chatharamane college si gi nupi gi hostel indoor hall fitness center chingba tongan balam kaya da hadib oja asina sengwa sagat pada lupa lakh kaya lan lok thok laga
Maduga Chana Tabak Toram Dabane, Madamasina Lenga Gasina Atu, Matamda, Hiramasida Miang Sangbidun, Chenaba Mio, Kudimak, Sherak, PB Gadaban Hana, Tamlaki. College asigi principal amadi oza singi signature yauna boxer sing kaya da sil nam da signature tawba signature yaw da sil number kaya ama thengnare atu matam da mari lenaba higher authority singna masigi matang da hapta amai matam da yengsin biu loinana college asidagi huge amount of sanction tawgiba sing dagi mangi paisa sing asi college development fund da hanjilan biu loinana scenery ba sing principal oiro nodal officer oiro khuding maki matak da action lokho pida taragadi union amadi satra singi oiba khongjang mayam sankilagane Ngase ayug pung mga muktabu matam mori Ward number 2 the Labor Indo-Myanmar Labor Union under Bharatiya Mazdoor Sangh office manakta sakhang daba singna RC mobile RDX bom mathamlamle haribu bom se Assam Rifles ki patrolling team amana thengnar ki bani hari paw se ek fanga khudakta mafam de Tenapol district ASP Dr S Ibom Chan luchingma police ki personal singna tara mathoi suba Assam Rifles ki personal singaloina na Yangshin ki Army bomb scout amade Manipur police ki bomb expert ki team laktuna bomb madu lok thoklaba matung Holland 5 village ki mafam amada aso ingam yaudana numit jung pung 12 minute kuntra tarik chatba matamda pokai hankre amarom kana kari maram gi damak bomb madu thamlambano haiba hausi phabu yone khangwa ngamdre thaudoga se Indo-Myanmar Labor Union gi labor kya mafam adu da thabak suba leb kibana nomage business ta akai basu pikre Manipur State Pharmacy Council Sindrangasi World Pharmacist Day Thoram Lampel Patal Medical Directorate ki complex tapang tokre Health Department ki makada led stakeholders singna grouping semba ki mahota amatone thabak tawner na Health Minister appeal tokre nakalamuramda status da Pharmacy College ama lehen na bahona ba state government state Pharmacy Council mapung oi pathodang lobiyo haina Health Minister na phongdoki Pharmacist, your medicines expert have a team the Pangto Kipatorama Marilena, Health Minister El Gent Kumana Fondo Kibada, State Pharmacist Singna, Healthcare Sector, the Lori Batodang, Mipum Kudimana Kau, Yaroi, Nakalamabda, Doctor, the Pharmacist Sing Yapun Batodang, Statistic Yapunba, Healthcare Sector, the Chokon Purpun Namgane, Mashidanatana, Health Sector Gimaka, the Lady Batowan Tohan, stakeholders Singna grouping Semig Mota, Punatabak Tominatangai for the status, the Lay Haina, Ministers in Makata, Fondo. Pharmacists, drug inspectors, then it is allopathy doctors, then it is Ayuski doctors. Basically, what is your responsibility? Pharmacists come to Ihange, Doctor Kamu say Ihange, the other is Ihange, healthcare system like comes from Ihange. Ultimately, what is your responsibility? What is your ultimate goal to carry? Anna Fan but Anna Fan Matuki put to the Yahorin Makilakamiamse. Amaga reciprocate Tomato Targadi, Amaga go class Lergadi, Mr. Kamato get successful way. Lamdamasigi hepatitis Lina Manu Fang Mutanaba, Hotnabada, Mipum Kudibanga, Lina, Astig Matanga, Ningtina Kangumatau Tai Hana, Health Minister El Gent Kumana Fondo Cray, Wafamasingasi, Classic Grandida, Manipur Health Directorate, National Health Mission, Makada, Sinba, 1-day state level consultative workshop on National Viral Hepatitis Control Program, Gitauramada, Fondo Kibane. Makatana High, Hepatitis Lina Se Yamna. Line lying but Namlabasu, Miam, Hiramasita Kangbo, what Panamaram, Oidaga, Toning the Todokia, Toki, Fondoki, Madamasina, Lamdamasit Lady Bamipum Kodiman Layungasiki, Madam the Kangan of Honaba, Matauta, they have a walk from Magna Fondoki. Yamna exhaustive, Natragas exhaustive, among the Atman, among the manipulative given circumstances, like Mamakisi, ports, the given scenarios, Kon kari to go dakal leki na have masi kup namtan na bi mabi ban expert namtan ne enjo mix ki le ba makli aisha bi positive na rab kam busin je kama to hepatitis C pan do je makla ni e man hepatitis C se ko infection to masi la da ko shira bani ko in kan bai ga no matu e pension do matu aki be thato pe o asi ba sina ai imini ne khalaga siro le rab ni ken
but sidong lerabne ha to ko de sim dar to ti ko but ya meaningful le makli life am leramba madu ko na exemplary we na samaj contribution ma toramba ma madu to bu ngamna bagini nai bagi ko no honor ma sini yatin import Lebak sin matung ngasi Postal Department की मखादा थबक तौरब ग्रामीण डाक सेवक सिंह तोंगान तोंगान में डिमांड क्या तांदुना संगसिलिबा सराहेन की खोंजंग मणिपुर डिवीजन की ओइनसो इम्फाल हेड पोस्ट ऑफिस संगसिन ग्रहना शेरोल मदा खंगलकलई उमंग वमंग कन्ननबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लखोलक खोंथांग सरुग मोइन नोंपोक संजिनबमदा ngasi watch tower ama principal chief conservator Kerel Hovi Angami IFS na hangdokrei Forest Vid Office Nongpok Sanjan Mam the Pangto Kipa Thoroman to the Sarugya Kiva Chief Forest Conservator TH Mohendra Pratap IFS Naun Hangdo Liba Tower Sina Nomaising Rains Ki Umang Sing the Mahulang Pok Thorakpa Made Lona Yada Wonda Sing the Gileba Kotok Podaki Chow Kanmangam Lagane Ministry of Forest and Environment Kimakada Integrated Forest Management Scheme Saruka Moina Tower Hangdokpane Forest Department Kwanbam from Singda Miam Lam Kopsin Yum Kai Sajin Basinga Sishu Tamnatam Taktok Nana Honari Eviction Ki Kongtang Paikat Nana Bahona the Matam Chang Maramna Kongtang asi Tintab Mana Ubane Tintab Laite Matang Paikalakigani Habu from Fondoraki. Eviction gi process ya koina kogi eviction knife se kodak te ta tawdia daba to we ad bhai be maramdi aidi masagi mi sing tuna and crosser sing jina hek kogi document khre paramba koida muida illegal doba reserve first any sort of kogi kanauma kanagumi mtana karigma che changama parga tampaki lamda forest area natabada tawya bagi kinodo adu parga tawya adu mem da koina sorting out toba haidi kanaguma mana legally magilam de lejab da koina soktaba illegal didi koina as per Indian Forest Act 1927 Manipur Forest Rule 1972 71 Forest Conservation Act Supreme Court ki order mem du matungina koina koi missing do koina loktok to yada adu si lepnati masi process adum chathari adu koina encroachers sing yaman banina magi process mai procedure follow to matam 143 Battalion CRPF from the United Friends Library Club and in Kushamnaduna Swasthata hi Seva campaign ngasilamboy kunang kung ground community hall the pangtokre Thormod athoy metungon gwarol piradun Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumana Lubanan ba kunayama ohen gahada bade miyo ikudimang na lunan magi hainami thamba maru oi haina fongdoki Nambul Torel gi hauji kore bifibum dunang fongdong Deputy Chief Minister na aikhogi acha asaba mafamda Langthokpagi hainabi loinana ising turel bu nala oina sizinabagi hainabi asin nambul turel molhaner bi achaw maram amani hana fongdoki thoromadu ki mangoina mahiro kyana saruk yav reliyama BT flyover bridge makhada Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumana lamtha dun chatki Clean India Healthy India haibagi wakalolda haibagi kholaw galoina sathakiba reliyadu lamboy khonang kong ground gi community hall the lotion ki Gandhi Jayanti lapa sikap ki matam sikap we think that that's the time when we have to clean up. Take social service company hai take layer khulinge lekai khulinge irapo ke nahi ki palon to me hai na mayam to ka amuk sengol ni Gandhi Jayanti issue agani aina aisen bede hai ba rubana ba singlo ko photo ko to se it should not be done only on 1 or 2 days but ye koi na happy to na koi throughout koi throughout the year, I will be able to do it. Policy, I will work Uripok Boys Tononchara School gi mafam da Ram Krishna Mission School wena linkat pa se atop mafam chaba amata hongdok khinana ba Kanglaipak Thaupang Lufna lagliba September kunthra gi ahing nongyai gi October amagi ahing nongyai fawba Manipur pumba gi kauriba banase Uripok United Clubs Organization Iroi Shemba Youth Development Club amadi Uripok Kendra Labor Union na saugat kani hana tongan na thokpa chirol singda fongdok narakli Manipur bu India ki lengak lol dagi ning tamhangani haiduna lal horiba lona thinkraba lal hawlub Revolutionary People's Front RPF ki Lanmi Singluf People's Liberation Army PLA ki nifu super raging de ki thoram pangthok rehna lubasi ki Secretary Publicity Robin Kuman thokpa chirol amada khangalakli Mapung oiba raging de ki thoram General Headquarters Sing Tactical Command Strategic Command Mobile Battalion atai
लानमी की यूनिट सिंह डिपार्टमेंट स्टेशन सिंह लोइना पार्टी की सेंट्रल ब्यूरो दा लुबसे की फिरालदा इकाई खुमनब उत्पा मदे लेबाक के दमक थवाई कट खरबा थौब सिंह मफम द कोक नोंदुना इकाई खुमनब उत्पा का लोइना थौरम पांगथोकी हाइना फोंदोरकली रेजिंग दे की नुमिदसे के मरी लेना लुबसे के प्रेसिडेंट इरेंगमम चावरेना मणिपुर की मियामदा याइफ पाउजेल सु पिरकली मतंग अशोदा ब्रेक हम लौजगे ब्रेक मतुंगदा अपुनब मणिपुर मतमिसै कांगलुफ अमिकना सिनबा तरामंगारक सुब मणिपुर मतमिसै नुमित लाकलेब सेप्टेम्बर की तांग कुनमापन अमदि कुंथ्रादा पांगथोकलगनि हाइबगी पाउ अमदे मणिपुर अमसुंग मालम की तोंगान तोंगान ई पाउ सिंग पुदुना लाकचगे इंपैक्ट न्यूज पु मिगेंग तादुना लेबियु ब्रेक मतुंगदा मयामबु अमन तराम नोकचरी लोइना बुलेटिन सिंग मखाताब पाउ सिंग मियामदा पिजरी अपुन मणिपुर मतमिसै कांगलुफ अमिक नसिन तरा मंगारक सुब मणिपुर मतमिसै नुमित लाकलिब सेप्टेम्बर कुनमापन अमदि कुंथ्राद पांगथोकलगनि वाफम मसिंगसि यास्कुल जन्मस्थान लेब अमिक की ऑफिस ता पांगथोकिब प्रेस मीट अमद लुबसि के सेक्रेटरी एम धनंजय ने फोंदोरकिबनि हौकिब चाही लिसिंग अनि चुबना मरी दगी लेप्तना चथरकलिब मतमिसै नुमित असे पुन्ना हिंगमिनसे पुन्ना चौखटमिनसे हाइब थीमदा पांगथोकदबनि हारि मणिपुर की आर्टिस्ट की यामना तांगना अखोगी सही मदा मुक्तंग पांगथोकपा इंटीग्रेशन द बेस तौबा पुन्ना हिंगमिनसी पुन्ना चौखटमिनसी हाइबा असिगी थीम सिदा पांगथोकपा मतम इसे नुमित असिगी पालन थरोम असिदा काय अतोय अगदी सोक्तनबा मरी लेनबा अखोगी सोशल सीएसओ सिंग अममसिंगना बन स्ट्राइक न सिंगबा तविदनबा अखोगी मियामदा प्रेस की थ्रू द अपील तौजरी यारोय मणिपुर ngमखै काबि यारोय हैन मिंथोन म्यूजिक सीडी एमा ngasi मेजर कुल लेबा मणिपुर प्रेस क्लब ता रिलीज तौख्रे रूफ राग प्रोडक्शन की मखाद पुतोक म्यूजिक सीडी अदो साहित्य एकेडमी न्यू दिल्ली की जनरल काउंसिल मेंबर वन थौ पूरिबा प्रोफेसर जोध चंद्र सनसम रिलीज तौखी आरब म्यूजिक सीडी असे लैखिद्र सैसकपा ओजा सोरारेंदा इकाई खुमनब उत्पोइना पुथोकपने हरि मालेम की होंगलकलिबा टेक्नोलॉजी की अवोनबा सिगा चानन थबक तौरब मतमदा मणिपुर फिल्म की तुंगी लाइबक लेपंगमगने हाना इंपैक्ट न्यूज की चीफ एडिटर वाई रूपचंद्रन फोंदोखरे वाफम सिंगसी खुराई थौदाम लेकाइदा आर के फिल्म की कुनमरी सुबा मपो कुमोन अमदे नोकफदे की तरातरेत सुबा वॉल्यूम फोंगबगी थौरम अमदा मागन फोंदोखिबने मागन मखाताना हाई हौजिक मालेम की ओइना लाकलिबा टेक्नोलॉजी की अवोनबा असिदा मतम चाना मायोग नहुदबा असिना मरम ओरगा मालेम की फिल्म इंडस्ट्री क्या मुटखरे मणिपुर दसु सिनेमा हॉल क्या मुलक बना फिल्म तौरब सिंह मियोई सिंह के लाइव लेप ngमदना लैरी हैबो वफम फोंदोकी ngasi के थौरमदु मरे लेना आर के फिल्म के फाउंडर चुवरिबा थौदाम रोहित कुमार ना हाई नोकफदे हैबसि मियोबी की पुंसिदा ख्वाइदगी मरु ओइ नोकपा हैबसि मियोबी की पुंसिदा ख्वाइदगी मरु ओइ मणिपुर की नोकफदे तौरिबा सिंह असि तुंग कोइन चटपा ngमनरब लेंगागा सिना मतेंग पांगबीबा अमसु मथौ ताई हैबो वाफम फोंदोकी नंबर वन मार्केट से सीधी थे अखोई पाइनेसी हेंजलपा येंब खोनब मीसी यामनदी लेरगा लेबीनब मी वाटपा मसिना अचौब अखोगे नोकफदे फोंबसिदा अचौब अमदि अखोई मायेंगनरी अदुमपु चही 12 से अखोइना तोखाय तोखायबा स्ट्रगल तौरगा अखोगे नोकफदे से हिंगनब दुम होनजरी मसी अतोप अतोप मरम सिंगाइबो अखोई हजिक नोकफदे से यूट्यूब चैनल अमा अखोई हांगबा होजरे पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम मणिपुरना सही सुप चथरकपा लमयान बहिजम इरावत की मूवमेंट ngasilosin की बगलोना इरावत मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सु मियोय अनि द खुशी नखरे थौरमदो या स्कूल द लेब मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन की हॉल पांगथोकी बने पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम मणिपुर न पीब इरावत मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अदो सोशल एक्टिविस्ट सना लेम्बी मदे ममिंग लेदबा इबा मदि थिएटर एक्टिविस्ट ngatem राबै चंद्र अनि द लांथोकी बने थौरमद को मरी लेना अहान स्टेट लेवल स्पोर्ट पोएम राइटिंग कॉम्पिटिशन 2018 दा मकोंग मथंग ताख्रब सिंग द मना मथुम सु लांथोकी चांदल डिस्ट्रिक्ट की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तारामंगा मोरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की बीजेपी की मेंबर गोटिनलम गांगते एलियस
Lamboy Gangte BJP de Toktuna Congress Party the Yauracre Manipur Pradesh Congress Committee MP Sishin Sindunanga CBT Rot Leba Congress Baban the Pangtokiba Gotelam Gangte Utaram no Pogitarum the MPCC President Tian Haukif Nahai Gotelam Gangte as Congress Party ki tiketaka Krabamatung the BJP the Yaukibane BJP ki Wakalolga Gotelam Gangte Wakalolga Chana the Maram Oring Sidima Congress Party the Amuk Halakle Tauramasi Makidi homecoming ceremony ne Makna Amukhana Halakpashina party as the Amukena Mapangal kan Lagani Hana Fongdoki Gangte Allies Lamboy se Congress Party dagi last District Council election the Karapane. Adabu circumstance na compel to weraga matam khara BJP the yaurure adubu heina dabagi maramna magi family Congress Party nungsibagi maramna ideology to compromise to bangam dabadagi ma halla e aduna ekhoi taram opi bani mahakna magi yumda halak pasida masu isorna burpi bi rasunu aduga party heina kankhat naba step oiragani haina hazabase ina mayam da thamjab Pandit Dindayal Upadhyay ki chamasum na ani suba mapokumun ki thoram ngasi Kanchipur de leba BJP Manipur Pradesh ki temporary office ta pangtokre thoram adu marilena na Bharatiya Janata Yuva Morcha VJYM nusinduna nomu gi oiba blood donation camp amasu pangtoki National Health Mission ki state blood cell gi matengalo na pangtoki ba blood donation camp aduda BJP Manipur Pradesh ki thaumi singna I lem na pi ki Loinana BJP ki luchingba Pandit Dindayal Upadhyay ki mitamda party ki thaumi singna laisu katuna ikai khumna basu utki Lions Club of Imphal Valley nangarang Relieving Hunger Project hai thormama kaibi de leiba yaibiren sinren home na pangthokre thormadu da Sial yauna chan thang polam kya children home maduda club asina khudol tam ki hana Lions Club of Imphal Valley thok chero lamada khangalakli Indo Myanmar Friendship Gate number 2 tablamida lamtu seng ki thabak chathakre lamtu seng ki thabagado More Police amasung all More Auto Owners and Drivers Welfare Association ga khusam naduna ngarang chathaki bane swasthata hi seva ga mari lena chathaki baset seng gi Thabak Thoram Aduda, More Police ki officers sing amadi police personnel singalonana Auto Rickshaw Association ki driver can saruk yaki. Salibatha se ki hoki batang taruk tagi mapan faba Goa gi Mapusa de leba Preden Indoor Stadium na chathaki ba kunmari suba senior kulumdoi suba junior amadi sub junior IAKO National Kickboxing Championship ta Manipur ki team na gold taret silver mari amasung bronze medal taret laur pagalona na Manipur ki team na junior team the runners up tarak rehana Kickboxing Association of Manipur ki chero lamada khangalakli Iramdam Miam ki apunba Khorjai Luf Ima Khol na sindurang asi Manipur Press Club ta tongan ba aiba mari na iba larik mari fongkre ngasi fong ki ba Larik Pong ki thoram da Manipur ke site ki lamda thabak thoram kya paikhaliba miyoi kya na saruk yaki Chingum thaba madi samkak pahaiba sida noma gi oiba training program amangasi All Manipur Manpower Upliftment Center AMMUC gi singjamai de level office ta pangthok rehana AMM UC na thokpa chiro lamada khangalakli World Champion Weightlifter Mirabai Chanu da lemjaningai oreba mana Rajiv Gandhi Khel Ratna Award ngasi President Ramnath Kovind Raj Bhavan da pangthokpa chinglem na thorama mada lanthokre Laibak asigi thoidok hentok na sakhanglaba cricketer Virat Kohli da su Rajiv Gandhi Khel Ratna Award ase khushina Mirabai Chanu da lemjaningai oreba mana asida selona pa lakh taret makhai su yauri Mirabai Chanu na mamang sahida pangthok ke World Championship KG nipunipan gi kanglupta gold medal laukiba mari chahiye asida pangthok ki Commonwealth Games ta gold medal laukiba adugi damakta award ase khushinar ke bani hari Amarom the star javelin thrower Neeraj Chopra yauna sanaroi kundasu Arjun Award president na khushina
Manipur ka yumthang nan leirba Assam da apik furup singi tongan ma budget hapgu Manipur so apik furup singi saukhal nan bagi damak tongan ma budget hapgi oithokpa lak lagani habgi thazaba wafam ama Manipur gi speaker Y Kem san fongdokre wafam singa si loktak project lower kom kaira playground pangto ki mapan suba 9-man open knockout football tournament loishan magi thoram da speaker fongdoki banei Lower Com Karab Baptist Youth Society na sinuna pangtokiba football tournament loishin magi thormadu da speaker makatana fongdokibada Manipur gumba state lairiba missing yamjadra bapi furup signa maromdam lepsa bai basi arai banate Assam gumba state tasu MLA ya ama faw puthok ngamda apik furup kya lairi adubu Assam lengang na makoi gidamakta Khanbiduna apik furup sing oiba tongan ba committee sem laga tongan ba budget half to na sakot lan na ba honari hari ba thorang asibang Manipur da su chatna ba yana na ba proposal lama speaker na sem ba haure ha na fongdoki loinana Mary Kom na India gi mahut sinduna matam sinduna malem da kom furup ki mingchat purok Manipur bu saktak pagum furup khudimak na Mary Kom gumba afaba sanaroi puthok ngamna na ba hona ba tangai fade ha wa phum su mak na fongdoki Manipur da tongan ba apitpa kanglup jati marom dom depsa ba waba aduki matik lei sumai tawdana Assam state su lei macha MLA puthokpa ngamjada ba ADC puthokpa ngamjada ba sasan yaw ngamda ba kanglup macha lei Assam da su kanglup macha singdugi committee amam sembira kanda magi budget ta chana ba paisa hapira kanda community singdo sokot pe yana ba mayam ga mana ba yana ba sinba hogre madu I think Manipur da su madu lakani hai thajabalai koi sana propose to su yaujare SSGG College Khuraina A Borchan Singh Memorial Manipur University Inter College Women's Football Tournament ki winner oipangam krai ngasi sawambung da leiba Birmangul College ki sanabung da chathaki ba tournament asi ki final match ta SSGG College Khuraina Birmangul College sawambung pandal taret and the mighty ba piram laga tournament asi ki winner oipangam ki football tournament asi the winner oikraba SSGG College Khurai Sanaroi A Vizia TS Devzani amadi El Sanatoi na panjal ani Elonana Youngboy Karong na panjal amaga chanki tournament as the runners up Tauraba Birmangol College Saumungi panjal ani aduna PH Anjali na chanmangamki Sathakiba football tournament adu gi ngasi loisin bagi tournament da Manipur University ki assistant sports director Dr. CH Pradeep MUSC Senior Executive Member Dr. K.S. Joy Chandra Madi Birmangol College ki Principal in Charge M. Pyari Devi Galoina Birmangol College ki masak narab miyo kya saru gyadu na tournament sida magong matang tarab team singda manamatum kyasu lantoki SYUC Uchekon Kuno Madi YCCIC Konta Lufanin Anisuba President Cup Under 16 Girls Hockey Championship ki final da lambatong naragani Ngasinung tel Kumalampak Astro Turf Manipur Hockey na sinduna sana kiwa Hockey Championship basigahan was semi final SYUC Uchekon ginupi macha Sanaroi T Devika Ice Bidya Lakshmi amasung Ice Silky na panjal amamam chanduna Bishnupur Hockey bu panjal ahum sinoda mighty bu piki Satharagli hockey tournament asigi anisuba semi final dana YCCIC konta aluf amade the ideal club tera kaitel anina sana ki match asigi api matamda YCCIC konta aluf ki sanaroi at Pritam Pyarina panjal ama lonana the ideal club tera kaitel ki sanaroi El Ritu na panjal ama ga chanduna match asi draw oibadagi tournament asigi sana pathap ki matung ina penalty na match asigi akka apoge laibak lebna bada YCCIC konta aluf na panjal ahum The Ideal Club Tera Kaitel and Panjal Amata Chan Ngam match as YCCIC Konta Alufna. The Ideal Club Tera Kaitel Wu Panjal Mariam, the mighty Piram Laga tournament as a final Changbangam Ki. Manipur Hockey President Vasudev Singh Santang Makada, Sathariba Champion Sebasida, Manipur Gituan Mafam Singh Lakpa Team Tare and League match in the Sarugyaki, Hayang Championship as a final match Sanaragani. Anisuba President Cup Under 14 Boys Hockey Championship semi-final match sing Sanar number same sab loikre ngase Kumalampak Astro Turf sana kiba Hockey Championship
League match amada SYUC Uchekon Kunung Sanaroi SS Boris na Panjal Ahum Lonena TH Richard RK Dhanendrajit amadi L Roshan na Panjal Amamam Gachandan Hockey Academy Kongman Mu Panjal Taruksino the Mighty Piki Sathariba Hockey Championship asig ngasi ayuk sana kiba aro league tana Farm Infal na KHSC Kongman Mu Panjal Taruk amada Mighty Piki Mesha si the Mai Pakraba Farm Infal Sanaroi N Ranjit TH Mission N Sanaton N Datta W Paikomba madi KH Tarunna Panjal Amamam Chan Kibagalon na Mighty Auraba KHSC Kongman gi amatangarab Panjal aduna L Michael na Chan Mangamki Manipur Hockey ki President Vasudev Singh Chantang Makha Manipur Hockey na Shindu Chatariba Hockey Championship basida Manipur ki tongan Bamafam Singh ki lakpa team mapan pool ani thong khaidok na league match singda saruk yaki Thasi ki kunmapan sanaga da tournament ki an semi final da Vishnupur Hockey amadi Hockey Union larik amam like kai Ani amade ani suba semi final dana SYUC Uchekon Kun amasung Seo Singjamaiwa ma Ketri lekai anina lamba taunaragani First notice Olympic Games saruk yaning ba Suta Singhi Mamingamadi qualifying scores details sing lakliba September 13 ki ayupung taruk taki tara fawgi banungda pisalagnu na Manipur Rifles Association chirol amada khangalakli harib game ase ngarang September 13 dagi hauraga lakliba October 19 fawba chathagane akupa marol gilabak selection committee Manipur Rifle Association Infal da contact tawnna nabasu serol amada khangalakli Silchada Thasi ki kuntarik ki hauraga October ama fawba numit taruk nichum na chathagada International FIDE Rating Chess Champion Chess Tournament 2018 the saruk yagada Manipur ki sanaroi singas Infal thadokre puna sanoi taramathoina saba Manipur Chess Association MCA gi khongbu ado ngasi association sigi mapal kangji bungdalaiba loisang asigi President N Samarjit na lamthaki Tournament adu the sarugya ki MCA ki President Samarjit na All India Chess Federation ki MCA ki affiliation kakle haina Chess Federation amana fondora ki ba laikrabasu International Open Tournament di Federation amatana khut thing ngamde affiliation kakle har ba MCA ki makha di sanaro kya international level da mai pangna sarugya ba ngamle status da isa gi khudong cha ba khara gi tamak Ani thokpagi waklol da mitop na khudong chaba laukhinna na bagi thabak tokla si haina su mauna apil tauki Ani thokpibu yokhat na nabagi damakta ani thokpibu marum kokpa sanariba marum kokpi sanariba mi kogi tongan ba kogi yangcha singi magi waklol singbuda apoina maduda mating pangchalaga thabak tawib dimanga khudaktagi MCA Manipurda Chess Association ani lei habasa masih makoi kulit tak dokter bani marandi Manipurda lairiba lu mayang singse karena perlu bukan kulit payah aku ina madu sijin naraga aku ina loin dak kari to kada ga habasa aku ina sang yang kada kada bani aku yang tuna ko kada bani leba biam di damakta yenga ba on hidida bagi mahutta aku leba biam da aku gi ireja singida aku ina sang na chharenda to changjal aga hai bu mani Chess Association sa kunna sapat neba kodam matamda Manipur Chess Association na matam pumna koi na thong launa pangna koi Shaliba Thasi ki hoki patang kunma thoide ki kulumdoi fawa Sri Lanka ki kandi da chathaki ba South Asian Zit Kunido Championship da sarugyar bo Manipur ki sanaroi sing Samananda Laishramam de Khongban Tabam Osin Anina Toan Tomra Kanglu ki masana singda medal lorok pada Zit Kunido Association of Manipur Cherol amada thagat fu phongdorokli Hanba state level Open led W Nipamacha Singh, former Chief Minister Manipur Memorial Kendra Wise League Come No Outcome Tournament 2018 the champion Nambol Kendran Oibungam Kray ngasi Wangoi Longjam Lekai Community Hall sana ki final match ta Nambol Kendra Kangkun lining dok sana mai Kangkut Wangoi Kendra Panjal kun ma thoi tara manga da mighty ba pi bangam ki state level championship adu da
ngasi State Planning Board ke Deputy Chairman S Rajen Manadu Kusinaki ngasi ki tournament si sponsor to ki wangoi kendra ki MLA amadi Mida ki Vice Chairman Oinam Lukhoy amadi Manipur Kang Association ki Working President Professor Dr. Binota Mainam Yauna Kang Masana sibu Thawa Yauzaba Miyoi Kiana Saruk Yaki Singbasina Mahana Leding Kanda Suwangoida tournament kaya naha kaya yokat pagi akoi volleyball tournament kang tournament singba mayama koi minister manga taruka laga koi wangoi gi sigumbar jaga se koi taugiba ngasi su na hona mo koi ningsingba matam madu oire lusingba sigi mingda aikoi na Manipur gi adugumba kang masana se aikoi uttana thamna bagi damakta wangoi gi MLA oriba Siri Lukhoina honaba simak akoi Siri Lukhoi buso koi haganingai oi aduna aikoi isagi identity isagi culture isagi tradition ngaksi haiba targati aikoi hogi hogi matam sigi leiriba koi generation sina ipai puching chatnaramba ipai puching puthomba ipai puching na loramba thogdang singa do aikoi na muk chatringai sida haurei ba tungge generation sida ipai puching sina chanaramba sing che akoi na muk makoi da sinaramba haiba se koi tangai phadraba koi gi thogdang Sahi asigi October 19 fawbada pangthokadaba ahanba Northeast Olympic Games Manipurna yumbu oiduna Khumal Lampa Sports Complex ta pangtholagani hari games asida masana ma oiriba archery competition gi Indian round recurve amade compound masana ahum asida saruk yak gadaba Manipur gi nupa archer taranithoi amasung nupi archer taranithoi puna archer kunmari khangat krehana Manipur Archery Association gi secretary Dr. G.A. Ibopisak Sharma na thokpachi role amada khanghalakli loina na matanga sha da bulletin say tension jadring mangoina na headlines amona pijari Professor A.P. Pandey ki mathakta thijinna na sem kiba inquiry committee thajaningai oidaba maramna committee asi Manipur University committee ninda yaba ngamlaroi hana muta gi maikai ri thamlakli Manipur University ki oza amdi mahiroi kya phajin kiba ki mayok ngasi DMR CC amadi TG Higher Secondary School ki mahiroi singna khongjang sangsil lakpatagi police ka chaw na mukna bathokre Manipur University ki issue the general strike ban tawgi mahutawari sanaraga solution purug na bahona si hana Chief Minister Nongthum Biren Fongdorakli Manipur dasu World Pharmacist Day ki thoram pangthokre status the pharmacy college ama lehener na bahona bada Manipur State Pharmacy Council na mapung waiba thodang lobiu hana Health Minister na Fongdokre amasung World Champion Weightlifter Mirabai Chanu the President Ramnath Kovind Lebaga City Sports Khwari Wang Award Rajiv Gandhi Khel Ratna Khushinakre